Okey, sekarang nak ajar A100 macam mana guna Android phone print. So, step 1, pergi Play Store sana, download Open Label ini. So, sudah download, lepas tu nanti dia akan tanya you semua allow. Sudah allow, lepas tu masuk bagi atas ini printer punya logo. Dalam phone Bluetooth tak payah connect punya. Terus dalam sini tekan connect, dia sudah boleh connect. So, sudah connect, lepas tu lagi mau tekan bagi more. Lepas sudah tekan more, ini pertama tekan, pilih bagi ini. BEERPT. Okay. So, ini macam sudah connect siap. So, sudah connect siap, kita bagi contoh lah, kita bagi Shopee. Lepas tu, kita masuk bagi order. Shopee, Lazada, TikTok sama juga. Semua masuk bagi order. Lepas tu, tekan order. Tekan view. Tekan print. So, sudah tekan print, tekan share. So, share bagi open label. Lepas tu, ini pilih 4x6. Lepas tu, next. So, biasa. Kalau guna phone print, saya akan tukar bagi 2 punya. Kalau 3 you tengok, 3 dia hitam atau 2 you sesuai. Saya tengok 2 sudah sesuai lah, tak payah 3 lah. Kerana 3 hitam sangat. So, sudah tekan 2, lepas tu, tekan print. So, ini macam print saja.